HSL sia salang ke tok dunau samara ta phan atsu KSU la pen KSA hin pen hirjume ke pajirdu being hoya rong along foundation stone laying ceremony ame ke patopon Tripura long assembly election holding long asoto mekla yang thek ka chipaklang Socheng MSC Hatsing rong Ferrari deng pen PMAYG Awas Plus Hemalong A ke sompong Nizang Karbianglong Amri constituency ka parleo Amri high school along HSL sia satlang ke tok dun au samarato phan hamphang song hin pen hirjume kapajirdu sonsi atsu KSU la pen KSA tumadim an pale dun pen satlang ke tok dun au samarato phan an kolom ICC pen pajirdu la pen mesen me pen satlang tok dun pen ke mesen ang thek ke banjia phan tame aning pathi dun si hirjume tame pajirdu wathatlang so pen khorsing teron ang kelo abirta Malong News high school শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ প্ৰথমটো দিন আৰু এই প্ৰথমটো দিনত আমি সদৌদি ছাত্ৰ সন্থা কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থা আৰু খাচী ছাত্ৰ সন্থাই আমি তিনিটা সংগঠন লগ লাগি যথভাৱে আমি পৰীক্ষাৰ্থীসকলক আমি কলম বিতৰণ কৰোঁ আৰু এইটো আৰম্ভণি নহয় আমি যোৱাবাৰৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ এবছৰ আমি এই কলম প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু আগন্তুক দিনতো মানে এই প্ৰত্যেকটো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক যাতে কলম বিতৰণ কৰা যে ট্ৰেণ্ডিং এটা কণ্টিনিউ যদি কৰি থাকে মই আশাবাদী আমাৰ সংস্থাৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ প্ৰতি মোৰ এইটো অনুৰোধ থাকিব তাৰ লগতে যিসকলে আমাক কলম ক্ৰয় কৰাত আমাক সহায়ৰ হাত আগবঢ়ালে তেওঁলোকক আপোনালোকৰ মিডিয়াৰ তৰফৰ পৰা আমি অশেষ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আগন্তুক দিনতো আমাৰ যেতিয়া নেকি আমি এনেকুৱা ধৰণৰ পদক্ষেপ আমি হাতত ল'ম তেওঁলোকে যাতে সহায়ৰ হাত আগবঢ়ায় সেইখিনি মই অনুৰোধ জনালোঁ তাৰ লগতে মই দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিম সন্মানীয় কাৰ্বি আংলং সাহিত্য পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য ডক্টৰ তুলিৰাম মহাং ডাঙৰীয়াৰ লগতে এডুকেশ্যন EM ৰিচাৰ্ড টকবি তেওঁ দুয়োগৰাকীলৈ মই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰিম যে আমাৰ 2 নং আমৰি পৰিষদীয় সমষ্টি এই আমৰি হাই স্কুল উলুকুঞ্জিত যিটো নেকি আমৰি হাই স্কুল এইটো হাই স্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ এটা কেন্দ্ৰ এটা চেণ্টাৰ হয় আৰু বৰ্তমান এই চেণ্টাৰত বহুত মানে ইয়াত অভাৱ আছে প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰুমত ঘড়ী হ'ব লাগিছিল যেহেতু ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিছে বোলে গভৰ্ণমেণ্টে যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে হাতত ঘড়ী পিন্ধি যাব নোৱাৰিব ঘড়ীবিলাক চুৰি তেওঁলোকে থৈ গ'ল যে টাইম চাবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰিব কিন্তু প্ৰত্যেকটো ক্লাছৰুমত এটা একোটাকৈ এই ৱাল ক্লক হোৱাটো প্ৰয়োজন তাৰ লগতে ইয়াৰ নেকি স্কুলৰ বিল্ডিং হওক বা লেট্ৰিন বাথৰুম হওক টয়লেট হওক ডেস্ক বেঞ্চ হওক খুবেই বেয়া অৱস্থা অফিচ ৰুমেই হওক আৰু এই স্কুলৰ যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে যাতে পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা এডুকেশ্যন EM ৰিচাৰ্ড টকবি ডাঙৰীয়াৰ লগতে সন্মানীয় CM ডক্টৰ তুলিৰাম মহাং ডাঙৰীয়া এটা বলিষ্ঠ পদক্ষেপ যাতে হাতত গ্ৰহণ কৰে তাৰ বাবে মই Nizang Karbianglong Bitungreng Tama constituency ke parleu being hoy Hatimura arong aningkan bang talang ke tepena jok penangana hemarit pen ke danglok asona hormukana hok dun donanglu sojok thereponi phai ke thomarni Karbianglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang pen patiripi ponci Assam Government Water Resource Department Minister Piyush Hajurika atum pen chingwa se 60 crore estimate along is sompon lu bang solong ke sompon la ke Bitungreng Tama constituency alo lang ke theke bang pen chipa jok jia phanpura lang ke kapang tu ya pansi deng ponlo lason se lang ke thekang lombera rong amen hanse Japan arong bi ing hoy phang theng prang chong khan la pen muga song la rong plia tuma phan lang ke thepen ke pajok je pansi sai deng pon bang so ame long Dr. Tuliram rong hang MP Horen Singh be Minister Piyush Hajurika EM la pen MSC atum chetong dunsi mesen pen jaimek pachun pondong kamukam pen janta binang kilo abirta Malong News tipi ponse special packet johanglo lasinang kilo dan pangum pen Karbianglong plan 60 crores na kilo special package lagi water resource dan asosi bidang New York somlo
lapen pini bangke 36 crore anu yok somno claim mom na tono ningkan siang bong dag nang pilo total 60 crore na pilo so ting na yok som si pini kam ta pangcheng Tangan ni ko an cek loyon ko na pisil lang so kam Ciklu yon lang bong petang deje pasi muri la pensar la longli ke pon la bang na tumhan piji puasa piji Tripura laso este laki kedo bari makhe to mame thangdim ka chepangbo adim lasolam ki pirthe dangalong ta che thanghulu ke chengalom pen Tripura khe atomate Tripura long inglong aso akhe atom ame thangadim ka chelang dun pami me jok ame thangaja kong chepangbo choklu laso jok Tripura long ke benglia khe atom sinon ke pare chol racharya ja kong pen chenglok ong donga ja kong chepangbo si Tripura long kedo bari makhe atom ke ari chipar pulok anwet bontanon ke latoma mek prang thulilu adim chepangbo chok aja kong chepangbo chok ning dugrin tisi amek prang thulilu lake Pradyut Bikram Manikya Dev Burma joinilu Pradyut Bikram Manikya ke komat lo tangte kopisila po ana ja kong ke the alang non pini ke chethan iksinang malong news ke lang ara doan Pradyut Bikram Manikya ke non Tripura long inglong so phan ke pangrum thek hur ke pa chuddu da banglo Tripuria ke phan eklai ke wan theka banglo Pradyut Bikram Manikya ke non Tripura long are chola penan parta non ke dam tang Tripura long Congress ame phuta ke mana banglo lapen apo Kirit Bikram Dibarma ke Congress pen batai ke thom MP ke mana banglo Pradyut Bikram Manikya ke dam tang surihini rakre serke baningkan NRC alam pen jok Congress asong ame phupen chio bublo la sofia lang ke dam tang surihini rain kora isianingkan da Indigenous Progressive Regional Alliance mate tipra paracharya song seng labang sa song ke jaseme Tripuria ke ame thanga dimpu ka chapalong thujia ke mang pensi seng ponlo la pen la so ningkan amat la so song tum TTADC election long chipati dunlo la pen ke cheng sianingkan ka chipati dun amat sit thom ke bang bong sit krit trok chepahai sit TTADC council chari phitlo la so phike pining Tripura assembly election nang le phitlo la so huta national aracharya song tumpen pajir popesi jongjung tipra song pen sit chetan dunlo la pen Tripura assembly election along sit trok ke bang bong ke sit krit ke thom MLA chepahai dun deto la so assembly election along congress atum ke sit ke thom la pen CPI atum ke sit krit sian sit chepahai dun unchotlo la so jok Tripura long non BJP adun kang tang naya song polite Tripura long regional political asong kiprasi amen chelong lo lapen lata asong amahang thek det pen ningkan hini hang bong sijakong chepaklang lo news desk report Malong News प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमंग कहमाना तेंग पेन के दो के लगारा दफान के दो अहम की जुनालांग कारण लपेन का दो कवे के पेदोलाब जी पा के मांगा तेंग पेन सी कारी बियांगलोंग अंकांग अतोगा नोआन दफान तमे कापचेतांग लाब जी अफान पुरा थेरेपोनी फाइव प्लेयर नि सोचेंग कॉन्स्टिट्यूएंसी आलवालोंग के दो कादू कवे दोन फारो इसिरा ट्रक सिरके ब्रहिनिया हेम तुना फान सोचेंग कॉन्स्टिट्यूएंसी एमसी हैचिंग रोंग फार आरी देंग पेन लोंग ए सम्पी पन तांगलो लासन से पुथो तमे तिरकिम वोदिलर लपेन लांगमेट आरोंग आरा दफान पानोंग पिसी PMAYG आवास प्लस hem so kikim kepang cheng ponjia phan MSC hatching long phar ari deng pen long is sompon bang solong socheng BDC chairman la Joy Singro socheng mandal committee president Lahore Singro la pen ke thegeding atum chetong dun si mechen pen bang so sai pachun pon socheng constituency MSC hatching long phar ke chipaduk pon jok se ke bang jarni PMAYG hem ke patang pon lab jia phan tame MSC hatching long phar a hin pen ke claim pon jia phan tame than pare tekang la pen ke dam tang arni pen ke kim pon ka chip ke patang te hem so ke do ana phan tame prab jin pen ke patang pon labja phantame MSC hatching rong phara hin pen tuning ripon hamren pen rostam ingtinang ke lo birta Malong News Topini dak nili homosti lo socheng contingency Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin labangso hem total kado we hum parumpet pen hum pharo isira trok troser kabrahini aso hem kikim ponyo pan ke boy kidung der tampan sengson pon lo asipini ke chengsia bang dak larsing lapen tirkim langmet lapen amlong lan nitumlong e sampon lo pasi ke kim along ka do we pata nili MSC hisap pensiun pon lo labang putin dame BD sore ki pidun pen ka cerap cetu pen labang so hemtun anso se mesen pen ke dolong ya fasinili chunil pon lo athela dak ka do we parom pen bang ke lag sira suri thongkep napen batai phong thoman se poisa PG non ke chengsia bang ke suri thongkep
rahini ra paro phoan sengson pon lo la so teng mesi alang le tum fast tournament bang kim pon po la se ga do we kim kerang along dame niliar nam hirjume hang pese alang le tum hem kitang kim erji la pena por teng men so bang ke kalang lo mission la the hem so bang ke dak nili homosti det pali a block la chinthong block dang la pena kaprek 11 ta block long thala solam ke dam tang isi long name lama parliamentary long name klang ulo la sila bang so puthak hem kitang te la pen kapitang ke der la so puthak dolo la se non nili tum bang ke kaprek awar sai cing ki pon lo non bang jok bang phule hem kimi stame aprang si bang hem patang det na la so phisi lang li tangka bang beneficiary tum ben olai pon long po la se non bang aprang bang ke lang li tum beneficiary tum passbook pon po bank ben poisa pon po hem patang tita alang tum along power ko sta non bang ke nili tum bang ching wai pon tholo BDC chairman la pendak BLCC chairman la pendak video engineer tum ching wai tholo non bang aprang si bang hem tang na la so phisi lang tum poisa olai long po la hem nong se tang lo bote poisa pipo yong sa hem tang tidak bote poisa bang ta beneficiary long pa ko Rumpuma hithialong awareness on abolition of child marriage aputhak jaime kedeng pong therini phai ke thomani rumpuma hithialong rumpum sarkari gaonbura rupsingro ahin penme chepahem puponse awareness program on abolition of child marriage aputhak chirok tokame kapadopong labangso amelong rongasar thanbang rumpum rupai lang erdang majar ompara tumche tong dunse arta kabe pen pisok en penan ke dola pen ki thurmiari soe janga tuma puthak che than chimum ponse chirok tokame dengpong sonse ardi do jot pen non e prang piso ke enda penan ke do dap de jia phan la pen arona tang ke kroi dun jia phan che than chimum pon labang so me long pen luga charlia ri se jang la pen obe mi tuma phan luga charlia hin un an pen kapachi hung dun jia phan than pachini pon la pen non ki khibom kari byang long autonomous council CEM Dr Tuliram rong hanga phan chuning ripon arta ka be pen piso ke en penan ke do aphan ke khang dun ji polote akang tu yang deng luga charlia hem ladak rum phumalong binang ji an lote la hairi so jang tum penan ke do piso ke endap dillo pasalang tum pena hin pen ning je pon wathat lang soben khorsing taron ang kilo birta malong news ka rumpumalong nilitum labangso awareness program on abolition of child marriage ku labangso athi people nilitum ladak chirok to kamay mate awareness program dopono lake kapatir people lake rumpum sarkari gambura hin pesi patir pion lo lasi labangso kapatir people nang kok bangkai litum kadu vetami arjulong barjul ponong bom lo je la pulis atum ba pini nang kenep kopi kola arta ka vipen pisu pinan ke do labangso mane rong arat atum phan ladak bangi news tami ba pini electric media tami ladak me an ka videra posi arjunong lidera tahai lang la so posi ni tum matha pen ladak chirok to kame dipon lo lasi labangso chirok to kame bangke je none prang ke bang jilang abangke lapusona bangke dudi dat nang popula bangso ame sini tum thikon lo lasi la kedutang alang tum phan sami kapachiri megia phan ba kachisik dun megia phan si bachini lo lapen isi labangso sarkar phan tum kachuning ria bangke la bulo je kopi posi arta ka vipen pinan pisu kien ke lake je rongara tum bangke je education mate luka charli hin avidera posi kachini ka videra posi kachini avidera posi la heya bangke claim der lo la so posi sarkar tum bangke matha nang po je luka charli hina bangke nang matha vek nang ni tuma hawara phan athima labdak education institution mate luka charli hem bangke avipin lang rumphuma son ke LP school na lang government school ke ME putawilang non ba ME dolota thireng jeng asidulang high school ba college po bangke la bangke pudam de lo sai la anta avider lang lasi non kitubom ake hai Dr Tuliram rong ham Karbiang long autonomous council CEM ake hai nangli Pansami labang so me pen chuning ri lo jen nili tumawar la keduk dar arada phan nang ma tha ye school abang ke high school an nang bi vek nang polada la an lo pulutang te labang so la son ta ka vi pen penan pisu ke do bang ke labang ke youth po la so bang ke yong hele police tum nang ne apta yong si luka charli hin awi lo pulutang te la ke ikini claim vek po posi la luka charli helo kinang so da posi la luka charli ahem la pen luka charli adima bangke la bangke nang matha vek tha pusi la bangso achai mek pen nang li phan chuning rik lo la pen sarkar ke doan Karbiang long autonomous council ke doan sitame la bangso ba education in charge EM alang li sitame la bangso bangke nang matha vek nang ni pusi chuning rik khorsing rong hanga phan theglong lede
Nijang Karbi Anglong bor thoiso Ropsing Timung Arong Amekar Khorsing Ronghang Therini Phai Hiniar ni Inglong RP alang limehai kachewoi dunlo lapen aju ke alang likorti babu ronghang ahem si sang ikoklo bangso boha ke sang ahem tengsong along pen aju por phai sia por malom pen avedet bang tong ke ponder lo ne mate manghu mangram tong ke dam tabaret lo ne pu thek the der lo pusi nang than pachini dun ahem asor lapen akorti atum Karbi aron pen hanso ke lab kobe ke lab lahai anta klem pen ridun bomlo setame non anta thangchini ne detsi achor lapen akorti atum anta manghu prong si dolo lasi badu abang ko abang phile alang ni phan thek pon long pusitame bangso number along homrik pen birtai tha a number lake 9954946228 lapen 6026629446 dongka mukam pen janta be nangkilo birta malong news Jonta mane nilipisar crossing ngha ngbeget lapen haladak ni lokki chilong nangdun amat anong be alang bang ju than lo apok soret amake hadak camping song hem pilong dam lo sangam lo amat hala ni pinu bang pi me prak pidam ampake pa kang lang jadang pake anong vita ni tumlong nang dudun lah hala ni lokki wai la lapen ada nang dudun pe ke alang bang samong kung kuni pinu bang ko thu angko pilam thu lo be de ama bang tong pon de lo ne mate ha me thang tong tham tum tong bang pon de lo ne mai tu mang ke ciri bom lo ime thang aron ajutang anta sanglang anta tum di dam lo nonta di bom ta no anta theng de la ke ching thang dian tum amala ti nang tum na hok le du pusta mo hala da li tum thek long sita na hok le thek long ta nang biar tai Low Charlie Soe Jangato upon scholarship ke pajir pong. Therini Phai player ni Borsing Ronghang Auditorium Hall Center Loring Thipialong Pangrum Petpen constituency Trok along ke do Low Charlie Soe Jangato upon ceremonial distribution of one-time financial assistance under Chief Minister Relief Fund mate scholarship pajir pong. Lasolong bang Farohinira Toxir Kebra ke Thomlo Charlie Bombari Soe Jangato upon MLA Dorsing Ronghang Arideng Pensi scholarship pi pajir pong. Bangso jai megalong manpeng aluhia manpen MLA Dorsing Ronghang em Kambura Killing Karbi Anglong Autonomous Council Deputy Speaker Ajit Kumar Dilapen ong dung ke thegeding atum chetong dun rinti Poloni pen Probin Taronang kilo birta Malong News CM Chief Minister Ahom Sarkar Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sharma ekhetor Relief Fundor pora MLA hokolok dukhia ছাত্ৰ ছাত্ৰী হকল লগতে ৰোগী আৰোগ্যৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক সাহায্য দিয়াৰ কাৰণে আমালোকক কিছু পুঁজি আমালোকক দিয়া হৈছিল সেইটো পুঁজিৰ যোগেদি মই আজি 293 গৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মই একালীন আৰ্থিক সাহায্য মই বিতৰণ কৰিছোঁ আৰু ইতিমধ্যে 193 গৰাকী চিকিৎসাৰ বাবদ ৰোগীৰ আৰোগ্যৰ কৰাৰ কাৰণে মই আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰিলোঁ গতিকে চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰে আমালোকক 50 লাখ পৰ্যন্ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগতে ৰোগী আৰোগ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ্থিক সাহায্যৰ প্ৰদানৰ কাৰণে আমাক যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেইমতে এইখিনি কাম মই কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ গতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ হাওড়াঘাট বিধানসভা সমষ্টিৰ ৰাইজ হৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক যে এনে ধৰণৰ আঁচনি দিয়াৰ কাৰণে দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰোগী আৰোগ্য কৰাৰ কাৰণে যি মহান কাম এইখিনি MLA হিচাপে মই কৰিবলৈ পাই মই বহুত সুখী আৰু মই আশীৰ্বাদ দিছোঁ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আৰু এখেতৰ দীৰ্ঘায়ু হওক সুস্থ সবল হওক আৰু ৰাইজৰ হকে বৰ্তমান তুলনাত আৰু অধিক কাম কাজ কৰিবলৈ কাৰণে এখেতক ভগৱানে শক্তি দিয়ক আৰু মই বিশেষ ক'বলৈ নাই আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে যি ন্যূনতম যি অনুদান যি সাহায্য পাইছে সেই লৈ যাতে সঠিক ব্যৱহাৰ কৰে আৰু ৰোগীসকলেও বহুতক আমি আৰোগ্য কৰিবলৈ পাইছোঁ আৰু
মই বহুত ভাল লাগিছে গতিকে অকণমান আৰু পুঁজি থাকিছে এই পুঁজি আমি এইটো মাহৰ ভিতৰত আমি বিতৰণ কৰি শেষ কৰি দিম আৰু আমি ৰোগীসকলক টকা বিতৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে আজিৰ নিচিনা আমি আনুষ্ঠানিক আমি তেনেকুৱা এটা সভা পাতা নাই কাৰণ ৰোগীসকলকতো আমি এনেকুৱা আনুষ্ঠানিক সভা পাতিবলৈ হ'লে ৰোগীসকলৰ যথেষ্ট কষ্ট হয় সেইকাৰণে টকা আমি আৱৰ্তন হোৱাৰ লগে লগে চেক পোৱাৰ লগে লগে আমি ৰোগীসকলক কণ্টেক্ট কৰি পৰাপক্ষত আমি ৰোগীসকলৰ Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.